Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi sambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah Pak Ibu agak lena naulai sila surat tai almarhum lamilu kecane. Persoalan mi. Iya. Hanya persoalan waktu saja segera apanah, oleh karenanya makrifung Allah taala aina ma takunu yudrikumul maut. Kemanapun engkau berada, kata Allah, maka sesungguhnya kematian akan senantiasa mengikutimu. Jadi tapi Pak Ibu, ajaknya tailau yang matiang. Pak Ibu, ajaknya tailau yang matiang. Biasa tu je tu ko masusah ni pakalinangnya biasa masuk ada yang makar ya ko makko ni pakalinang ni makko ni susah ulah biram mani materi tadi aja ni telo ni ayo biasa ke yang anu kar tapi aja nah iya narampe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ko masusah pakalinang ni takka ilimata tailah ya ko Allah taala Allahumma ahyini makanatil khayati khairan li puang ya kumain kada cenna papole atau tongangi weta patuka wa tawaffani na yakia alani taru-taru puang tapa mate na puang kalau kematian itu terbaik bagi kami ya Allah. Iya nih nakilukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allahumma ahyini makanatil hayati khairan li wa tawaffani idza kanatil wafati khairan li. Apalan Ibu? Oh Ibu, apalan ni? Depa, tapak bahasa ugi bawang. Aja na tapak bahasa Arab. Akare puang, ya kumay kadecin na papuli at tutungong imi tapatuka. Na ya kumay kadecin na papuli matiang tala ni taro-taro tapang inil yang dianjurkan dalam agama kita. Jadi aja ni telo makar biram mani materi tadi. Ini yang pertama. Sila-sila malabi ko na niya tomato malabi kung kay halir. Alena almarhumi ikumelo ki makita taulino ay namega mo pa jet tomato na nalin tomalolo pa na patapulo ta. Nayato na to si pa na malkalmao pa dua. Si pa na malkalmao yang pertama tamapisakbi, yang kedua tamapatanjing. Na sabab bendeng imapisakbi malakalmao na de pa nala bale na sila surat ta ilamilo riwatun na ilaw ilamilo ko malkalmo makare milo ang kanajawi tasam we pasti makare ilamilo sapa-sapa ni jolo ko tu pariwa masigi macoco ay umurut na iya ya rega makare ilamilo ya macoco na jolo muano pa macoco to si sabi po tapi na yakin malkalmo maja na macam-macam cek iya. Cek. Aja nanti dia tu komite ya. Cek. Halo. Masa dinalanya suara? Cek. Oh. Tahu lah nyasi sini. Satu. Baterai. Baterai nak apa? Oh, maani lobe. Masuk aku baterai nih. Iya, masuk kamu.
Iya, aturan na jaluk ka Pak. Pak, ya lupa aja nar mangkarakin roni gangkan na. Sila suruh malabit ko na niya tomato malabit kung kay hadir. Jadi tabi pakolisi makna ia tu sifat na malkalmo dua. Tam pisak bi si bawah, tam mapatanje. Benegi mapisak bi adi panalaba ale na sila surat tanak 40 tahun umur. Iya. Nah ya Tuhan itu malakal maut, Pak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, ternyata sebelum malakal maut datang mencabut nyawa kita, ternyata angkat andra tu napano pung Allah Ta'ala. Iya, napano pasu agagay. Aja tapau-pau ya. Oku tumin ro ku pasu Tapi Pak Ibu, ternyata sebelum malakal maut no icabu nyawa na atanna pung Allah Ta'ala. Ternyata ya pung Allah Ta'ala angkat tanda napano. Masya Allah. Tanda yang pertama adalah tanda 100 hari sebelum kematian tak. Jadi siratu asuna sebelum angke malakal maut lo cabu nyawa tak, angkat tanda napano pung Allah Ta'ala. Iya tandrai Pak iya tandrai Bu Allah turunkan untuk semua manusia. Cuma persoalannya ijo puiwiga atau dek nama sejiga pung Allah Ta'ala atau dek. Iya, ya nih. Apa tanda 100 hari sebelum kematian kita? Allah turunkan setelah selesai sholat asar. Jadi tabe Pak. Pak. Tabe Pak, ya kupura ki masam pajang asar baja Pak. Pemulai taparesa baja leta. Iya. Apa tanda yang Allah turunkan? Ada perasaan menggigil Pak. Apa sanganna? Mekke. Iya. Jadi mekke ada perasaan mekke dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kalau pura ki masam pajang asra, tiba-tiba angka iro mekke pul. Bisa ditapang macak ke papina dikut. Tapi wat dijadi itu adalah tanda yang Allah turunkan, tanda 100 hari kematian. Tak ikutimu jolok. Tanda siratu asona Pak. Yang kedua, tanda 40 hari. Dia namanya Pak. Lagi-lagi tanda ini Allah turunkan setelah selesai sholat asar. Bahkan kata Rasulullah SAW, semua tanda kematian itu Allah turunkan setelah selesai sholat asar. Tapi Pak. Jadi kepura ki masam pajang asar. Aja kita pamakat deh, taparesa-paresa muncul oleh tak si di menit 2 menit. Karena ternyata setelah selesai masa pajang asar tahu okon itu napanutan rahmat yang ipungan latar. Ada tanda 40 hari, tanda 40 hari yang Allah turunkan itu adalah tabi bakbi iposi apa? Owa. Pasti tak bakbi cocok bakbi. Maka dari bapak-bapak yang ko supa pura kamata siap pengaji maka da ya to si ko yawana po siap ba biasa sang karakai. Tahu sih itu. Tanda 40 hari kematian yang Allah turunkan. Tadi ada perasaan oko posi bi iba. Jadi ko pura ki masam pajang asar baja Ibu. Pura ki masam pajang asar baja na tapak bisa di posiku ya. Lisu nak pudangi bapak. Iya, tadi. Jadi tanda 100 hari, tanda 40 hari. Kemudian yang ketiga adalah tanda 1 minggu sebelum kematian. Hati-hati Pak. Tapi tomakiran semua. Tanda 1 minggu yang Allah turunkan ini hanya diberikan kepada taumalasai bawang. Iya. Ada ya roh. Tahu deh nang kana mandre. Biasa muka panggil keluarga ta Tahu deh nang kana mandre tiba-tiba milawan re. Mario ni. Alhamdulillah to syukur. Mandre ni kasi milaw ni sokok bagadan nano kuti. Karyang. Nasa ngaliyang anak
Belok ka man soko. Wih, to Mario na di anak-anak. Apa itu? Memencak. To Mario na di anak-anak makarawi. Alhamdulillah. Madi sini kasih ambok milau ni nandre. Tiba-tiba wan ni inna lillahi wa inna ilaihi. Biasa kapan? Ya? Tapi itu adalah tanda kematian yang Allah turunkan. Tanda 1 minggu. Pak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Iya. Kemudian tanda selanjutnya yang Allah turunkan lagi-lagi setelah selesai sholat asar. Ada ya roh, babi ipak kalawangan na anjing Pak Ibu. Pak Ibu. Pak kalawangan na anyita. Tapi Pak babi. Lagi-lagi Allah turunkan setelah selesai sholat asar. Ya kupura ki masam pajang asar. Iya. Jadi ya kupura ni masam pajang asar aja Pak. Nah, babi pak kalawangan nanying. Kido pak kalawangan nanying. Oh. What dijadi itu Pak adalah tanda yang Allah turunkan setelah 3 hari sebelum kematian. Cawelak dan Pak. Kemudian ada tanda yang Allah turunkan tanda 1 hari sebelum kematian. Tanda 1 hari sebelum kematian ini Pak biasa mutuna pakai itu pandritata atau mototar jolo. Ampai itu tomatata ya koloi ma paresa to malasa. Eta paulun na biasa na katanda. Ternyata Pak itu mele na pinadingi maka da mapeca igade. Tanda 1 hari sebelum kematian Pak Ibu. Ternyata ya kumapeca ubung-ubun na. Pada nak luluy. Iya. Iya, ubung-ubung serra ya. Iya, serat. Iya. Dan saya pernah buktikan Pak. Natulung apung Allah Ta'ala Pak. Iya. Kebetulan loka bulukumba. Keluarga oko bulukumba Pak. Masya Allah. Latuka oko bulukumba makrero kasih sapo oi cocok nih. Sapo. Loki garik kasih mitero kasih sapo taro. Ay, mitan kasih malasa. Menreka. Natulung apung Allah Ta'ala. Katan ni ulun. Kok biana na ajan mo salay mo. Benina ajan mo salay. Waktu malinata aja nih. Maka nih mapalang kanya makaraka aku atoyar. Tanda 1 hari ini Pak iya ko pulay di na nadapi asar abaja. Ini. Tapi maka Imam Al-Ghazali iya ko na jepuin si dia ata. Iya ko nadapi Imam Peca sarakna di na nadapi asar abaja. Jadi waktu malinata aja. Masya Allah. Kupudangnya nak nama karaka aja musalay wambuk muna. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mak bang itu mangaribi ko masigi inna lillahi wa inna ilaihi. Mati kasih rosapoy maka dito cah. Napancaji sandro katau yirwat. Aka angka tuna sana pakir na. Tanya je Pak desa kami. Iya. Papahami lo Korea kami ternyata ada tanda yang Allah turunkan. 2 bulan kemudian Pak Ibu angka si telepon na murema kadawena lo ko garik may ciling yang muremo na imalase tami rumah sakit. Saya sempatkan diri saya lo ka bulukum berot to Pak. Taru kata rumah sakit lo ka katan ulun na makaraka anak nah manitun ampuna. Nah, ala ko korang ang ngajian ni ajimu. Iya. Waktu malinataja. Masya Allah. Mak bang itu ya ko masih mengeri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di panamate. Maka tajang isa. Mak bas itu ya ko masih isa. Di panamate Pak. Maka iya ujang buye. Tanda yang Allah turunkan itu di nanadapi asara baja. Tajang subuh. Masya Allah. Latuk makokoy pa itu mo pero muri. Maka dahil tayo ay tasala ni. Watun na pertama Pak napitang nga pong Allah Ta'ala raja kosan na. Memang saya ikhlas. Waktu ka dyan napitap pong Allah Ta'ala kedua na maburo na Pak. Ajak mo sa legin mo. Ang ngaji yan eh. What? May makali pong Allah Ta'ala. Cik de lak dami Pak desa nga tualik ko.
Tania ikut tentukan yang matian matawi. Tanra na memang yang panoi, tapi ia ro tanra bisa bisa tidak. Salah satu yang menunda kematian itu adalah tapi Pak, yaitu sedekah Pak mampu menunda kematian. Mampu nang Ustaz? Tapi deka je pale amatian yang sesempurna patan tu pung Allah Taala. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu. Dek nawat dingi pamaju makuto paro dek nawat dingi pamundru. Iya, tapi natunda pung Allah Taala nasaba elo ulle na pung Allah Taala. Ang kasi di waktu Pak Tarikh. Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi oleh seorang pemuda. Assalamualaikum. Akade Nabi Ibrahim waalaikumsalam. Nak tangan ko? Aga karema tu tuda ko? Tu dangir lapu kalolo itanai ako Nabi Ibrahim. Aga karema na nasa kareba madecing ya Nabi Allah. Insyaallah baja melok ka buting upuminase kasi hadir ki baja tete asira. Makanya Nabi Ibrahim tete asira insyaallah nak baja pi di sunak ko. Rewa nila po kalolo. 10 menit kemudian angkai malakal mau pole. Salah satu nabi Pak tadi di si Pak Desa makanya salah satu nabi yang bersahabat dengan malaikat maut, salah satu nabi adalah alina Nabi Ibrahim alaihissalam. Mas sahabat isiwa malaikat maut. Assalamualaikum. Kada Nabi Ibrahim waalaikumsalam. Mau apa? Malaikat maut. Makanya Nabi Ibrahim akhirnya tuh sering makanya malaikat maut. Iba niga on nangang kaya. Iya rekan loloy niga. Makanya Nabi Ibrahim mela ikasih bukti baja tete asira na puminasa ka hadiri acara na aga na sa malakal mau de na nadapi ibaja tete asira umuruk na ira na na. Sebentar malam jam 8 musti lo kacabu nyawana na sa malakal mau. Tapi ba makanya Nabi Ibrahim aja je mutak kabor. Malakal mau nasa deje ku takabur ang kanyasan natajam manitete arwah Ibrahim rewat ni malakal mau depi gaga beritana jam 12 malam depi gaga beritana ide gaga beritana jam 8 ang ke malakal mau apa nak oh iya udah dong urus anaknya almarhum? Iya. Oh iya. Jam 8 kan ke malakal mau. Olehku, makanya Nabi Ibrahim ko partner. Muales si kiwirita huwakson. Makanya ako tete arwawan ni melo ko tabi nyawan ada penjuru na mate. Makanya Nabi Ibrahim nak lo ka bolamu. Ibrahim. Makanya malakal mau nak lo si ka bolamu Ibrahim. Nasabak melo kalau pudak ko riwatun na melo ku cabut nyawana ra kaloloy wani tete arwah natahang ilimak kupung Allah Taala. Apa nasa pung Allah Taala malakal mau jangan engkau cabut nyawanya pemuda itu, saya tunda kematiannya 70 tahun yang akan datang kata Allah. Masya Allah. Makutane Nabi Ibrahim agami